Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka One TV tarehe 23 za mwezi wa 4 2026, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, wasi wa M23 Redi Tabara wazidi kukamatwa na wazalendo, huku wabunge wataka kumuondoa Jean-Jacques Purusi madarakani. Ituri, FARDC endelea kufichua silaha kutoka kwa magaidi, huku pia watoto wapata chanjo ya polio ambayo ilifanyika mkoani Ituri. Kinshasa, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yapata mafunzo ikiwemo jinsi ya kurusha drones pamoja na masuala ya mitandao ya kijamii. Na kumbuka pia kutembelea Mwangaza TV ambako utaendelea kukutanana na baadhi ya matukio yote ambayo kuna rindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile usikose kushiriki na sisi katika operation Saidia Muzalendo, na vile unahitajika kuendelea kusubscribe na kulike Baraka One TV ili uendelee kupata habari zetu za moto kila wakati. Na tuanze na taarifa hizi kutoka jijini Uvira, tarafani Uvira, mkoani Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako waasi wa M23 Redi Tabara wazidi kukamatwa, huku pia wabunge wa jimbo wataka kumuondoa gavana Jean-Jacques Purusi madarakani. Katika hali ya kujaribu kuweka mambo sawa huko bondoni mwa mto Ruzizi, vikosi vya wazalendo vimefanikiwa kumkamata moja kati ya waasi ambao wanasadikika kuwa ni mrundi wa vikundi vya Redi Tabara, ambao ni washirika wa karibu wa Twirwaneho pamoja na M23. Akizungumza kwa lugha ya Kirundi, Mrundi huyo ambaye asili yake kabisa ni Murundi na wamekuwa wakiingizwa ndani ya makundi ya kumiliki silaha kutokea nchini Burundi, ambako wamebaini kwamba kuna agent wao yuko huko nchini Burundi ambaye anawapea hizo michongo za kutoka Burundi na kuja kuungana na vikundi ambavyo vinamiliki silaha huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, milima ya Nyanja ya chini pamoja na Nyanja ya juu. Kijana huyo ambaye alikamatwa na vikosi vya wazalendo kutokana na hali ya maisha kuwa duni, njaa ambayo wanapitia huko maporini, hivyo walijituma kwenda kutafuta baadhi ya chakula ikiwemo kwenye mashamba ya wakulima, na kwa bahati mbaya wakajikuta wanaangukia mikononi mwa waza. Baadhi kati yao waliweza kukimbia, lakini kutokana na ubovu alijikuta yuko mikononi mwa wazalendo. Anaendelea kusimulia hali ambayo yuko anapitia huko ni hali ya mateso magumu pamoja na majonzi. Anajuta kwa nini alilazimishwa kuingia kwenye vikundi vya Redi Tabara. Badala yake anataka serikali ya Burundi na ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuwaonea huruma na kuwarudisha nchini kwao Burundi. Wakati anazungumza kwa lugha ya Kirundi, alikuwa akijaribu kuonyesha jamii ya kitaifa na kimataifa kwamba wanaopigana huko milima ya kati pamoja na milima ya juu si wengine, badala yake ni Wanyarwanda ambao wanaungana na Twirwaneho pamoja na Warundi kutoka Burundi ambao malengo yao ni kuiangusha serikali ya Evariste Ndayishimiye. M23 hamwe na Twirwaneho bamwe n'abarede Tabara batuvana na wombe ku ikosi, nibwo baciye babatwara, nibwo twashitse dusanga bari kuri foreni batonze, baca baragenda muri iryo joro, baciye bagenda ahantu bitwa ngo mu Minembwe, kubera yuko jewe nari negereye komanda batayo tubana hafi, narumva babivuga ku byombo, baragiye mu Minembwe, twarashitse baca bagenda mu Minembwe ari benshi cyane. Uko nakubaza inzira mwaciyemwo muva mu Burundi, mwaciye hehe? Ndagwana n'ubwo buzima mpaka
kugeza ikosi riheze ryamaze amezi 2 kuva mu kwa mbere kugera mu kwa kabiri. Nuko abandi bagenda mu burinzi bwo hanze y'inyuma y'ikambi nabo batoroka bagatawanyika bakabura inzira basohora muri ayo mashamba bakagenda bafatwa nk'uku nafashwe bagafatwa. Hanyuma rero numva abandi bose bagiye batawanyika, hari hasigaye 5. Nuko nanje naciye ntoroka banjanye aho bitwa Gicanga mu ikambi y'Abanyamulenge. Iyo kambi y'Abanyamulenge rero nagezeyo nagwaye bantera inshinge hano 2 aha ku kuboko z'umuti banteye 2 rero basiga muri iyo kambi y'Abanyamulenge. Basize muri iyo kambi y'Abanyamulenge banyaka imbunda bari bampaye bayisubirana inyuma kubera yuko mubo bari batuzananye ntibatwizera kubera bazi ku mwanya n'umwanya twotoroka kubera bakituzanyemo tutabishaka. Rero niyo mpamvu jewe umusoda watwigwaneho w'Umunyamulenge yarandungitse ati bamwitwa Kiruhura, n'umukapitene bitwa Kiruhura. Nuko yaciye andungika mu masaha y'umugoroba ngo ngende ngo kureba inyana zabo kubera barafise inka. Ngiye kureba inyana turi kumwe n'undi musoda atambunda nawe afise kubera bakunda kugenda ahantu atambunda bafise kubera yuko impande n'impande bafise habasoda ku misozi bo barimwo hagati. Bandungitse kureba izo nyana hari mu masaha y'umugoroba, niko guca ninjira mu kibira nkaca ahantu hatari inzira nkaguma nkagenda ijoro nkinyegeza mu kibira bakamiga bakambura. Naraye ndagenda muri icyo kibira nsohoka ibibira ninjira ikindi. Icyo kibira wari urimo ni kibira cyo mu misozi? Ni imisozi aho nyene bitwa Gicanga. Gicanga ya Goma? Oya, no musoda niwe yohamenya kungene Kageregere. Yego bahitwa Kageregere. Ndaguma ndagenda niko kuserukira ahantu haramaze kubera yuko ahantu naciye nta mazi harabamwe abantu abanyagihugu, nta bantu bahaba, hari utuzu twashaje hatabamwe abantu. Niko kuguma ndaduga ndamanuka nduga imisozi imanuka ninjira mu bibira, nta nzira nigeze ncamo kubera yuko aho hantu uciye mu nzira ntiwobacika. Niko guca nserukira ku nzu z'abanyagihugu. Nuko ndaguma ndagenda ndavuga ati Imana wirakoze kuba ngeze ahantu abantu baba. Ndaguma ndagenda nibwo guca mpura n'abasoda mu masaha y'umugoroba barimo barakora patrouille baca baramfata. Yego turumva neza ko wavuga ukatubwira yuko bagufasha hariya. Uwo mukuru wanyu wabavanyije mu Burundi ni Umurundi cyangwa ari Umunyarwanda? Umuzizina? Izina niryo ntazi ariko ni Umurundi kubera yuko avuga n'Ikirundi. Ibyo nibyo nzi yuko ari Umurundi kuko yatubwiye yuko akazi tugiyemwo ko gahemba kandi arako gukorera ibuvira kandi ko atari ngombwa kuvugana amazina yacu ati na yacu nashaka kuyamenya. Muri abo basirikare mwari muri kumwe hari abasirikare b'abakongomani banyagihugu mwari muri kumwe cyangwa za FARDC za Kongo, abazarendo ba Kongo cyangwa mwari muri kumwe n'abanyarwanda bitwa M23 twirwaneho na Red Tabara? Nukuvuga ngo Red Tabara irakorana na twigwaneho na M23. Icyo nicyo nabashije kumenya ni nabyo nagiye mbona kubera yuko Red Tabara yoyo wibeshe ukagwara muri mu rugendo icyo bagukorera no kugukubita bakakugira nabi. Rero nje ikintu nabonye uwo munsi niho nabonye ko bakorana na twigwaneho y'Abanyamulenge na Red Tabara hamwe na M23. Uko gahunda bari bafise kubavanya mu Burundi ni ukuvuga intego yabo kwari ukuvuga gute ngo bagire gute muri Kongo? Ni ukuvuga ngo bo gahunda bafise barashaka kurandura ngo leta iriho y'u Burundi ngo bayirandurane n'imizi. Natwe baja babitwigisha mu nyigisho baduha nibyo batanguye kutwigisha cyane. Baratwigisha kwanka igihugu, baratwigisha
ukungene politike y'igihugu imeze, baratwigisha ukungene igihugu gifata abanyagihugu bo mu Burundi, bakatubwira ati rero leta y'u Burundi tugomba kuyikuraho hakazaho iyindi leta nshasha. aho ngaho twirwaneho na Red Tabara na M23 bashaka gukuraho leta y'u Burundi cyangwa leta ya Kongo, kubera ni muri Kongo niho bagufatiye. Nukuvuga ngo bobo uko nabyumvishe leta y'u Burundi Red Tabara nukuvuga ngo ishaka gufatanya imbaraga, yarafatanyije imbaraga na M23 na twigwaneho, barafatanya mu ngamba zose bagwana, barafatanya kugira ngo babafashe kugwana ino muri Kongo, hanyuma nabo bazobafashe kugwana ngo i Burundi. Icyo nicyo nabashije kumenya kuva mu kwezi kwa mbere batuzana. Uko ubonye bagufashe hano ni Kagergeri turi ko bagufashe, sasa ugomba kutubwira ushaka ikintu nyabaki kugira ngo ubeho neza cyangwa ubeho mu buzima bwawe. Je no kuvuga ngo ikintu nifuza nuko nokwifuza gusubira mu Burundi, nkasubira mu buzima busanzwe, nkava muri buno buzima narindimwo. Je nta kindi nifuza, nicyo gusa kabisa. Uko wakoreye nani operation iyihe nihe muri Kongo, mu majyaruguru ya Kongo hano wacu nini mu nani mu Gahororo, warwanye angana he ahantu nyabaki watubwira? Nguvuga ngo kuva mu kwezi kwa mbere jewe nta kazi ko kurasa bigeze bantwaramo na kamwe, ahubwo jewe bari bampaye akazi ko gushajinga ibyombo no gushajinga amatelefone no gushajinga amaradiyo y'abashefu, kubera yuko abasoda bahariya baba Red Tabara nabwo batunga amatelefone abasoda batonya. Amatelefone aratunga abayobozi, n'ibyombo biratunga abayobozi gusa, n'amaradiyo aratunga abayobozi gusa. Hariya mwagera ngo mu bihumbi bingahe by'abasirikari bya Red na twirwaneho na M23 ko mwifatikanishe mu kazi kanyu, mwagera ibihumbi byingahe cyangwa muri abantu bagana gute? Icyo nzi cyo ni beshi cyane, kubera yuko aho twari turi hoho byari nk'ibihumbi nka 2, kubera yari batayo na leta major niko bahitwa, harimo batayo na leta major. Rero urumbi batayo yakiwa yanaendelea huko kwenye uwanja wa mapigano ndani ya mji wa Uvira. Wabunge wa jimbo wataka kumondoa Jean-Jacques Purusi madarakani. Wabunge wa jimbo baada ya mwaka mmoja na miezi kadhaa wameweza kuona kutokuwa makini kwa gavana wa mkoa wa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi, na hivyo kuweza kuandika kibarua kwa ajili ya kujiondoa kwake. Wabunge hao ambao wote wa jimboni Kivu ya Kusini kwa pamoja wameshirikiana na kusema liwalo liwe, lifanyikalo lifanyike, lakini lazima Jean-Jacques Purusi aweze kuondoka. Nous sommes des élus de la province de Sud Kivu et nous fustigeons la manière dont notre province est gérée et nous ne pouvons pas continuer ainsi. Vous pouvez vous imaginer, ça fait longtemps, 1 année et 4 mois ou 2 mois, nous sommes à Uvira, aucune toilette construite. Le budget de la province est géré d'une manière opaque. La population ne se retrouve pas. Et on veut nous dire de rester avec un millionnaire qui ne comprend rien. Et donc, nous sommes ici réunis tous les territoires, en tout cas tous les territoires, et nous mettons en garde les gens qui vont instrumentaliser l'action des députés provinciaux, parce que la motion de censure, c'est aussi un système de contrôle. C'est un système qui doit nous aider, n'est-ce pas, à savoir ce qui se fait dans notre province. Et donc, l'Assemblée est dans l'obligation d'inviter le gouverneur ici, afin qu'il puisse s'exprimer, et les députés que nous sommes, avec d'autres qui ne sont pas ici, on est nombreux, méfiez-vous, on est déterminés à remettre de l'ordre dans notre province et que le développement s'ensuive. Notre population doit se retrouver, la sécurité doit être rétablie parce qu'on ne comprend plus rien de ce qui se fait dans la gestion des ressources du gouverneur pour aussi. Et donc, nous sommes là réunis comme un seul homme et nous devons faire ce qui est possible pour que la question sécuritaire soit reprise dans les mains, comme le chef de l'État veut.
On veut voir un gouverneur capable, un gouverneur qui a une personnalité, pas la personne de M. Pouroussi, qui est très léger dans la gestion de la province. Voilà. Kutokana na uwepo wa gavana kwenye majimbo ya Kivu ya Kusini wanasimamiwa moja kwa moja na waziri wa mambo ya ndani Bwana Jacquemain Shabani, Telegram kutoka jijini Kinshasa imeweza kukataa kila namna ya vita ama mapigano ambayo yanaendeshwa na wabunge wa jimbo la Kivu ya Kusini kwa ajili ya kujaribu kumuondoa madarakani Jacques Pouroussi, huku Telegramu hiyo ikisema kwamba kujaribu kufanya hivyo ni kuyumbisha kabisa usalama wa jimbo la Kivu ya Kusini, na ukizingatia hali ambayo sasa hivi Kivu ya Kusini iko inapitia. Kupitia Telegram ya Jacquemain Shabani, waziri wa mambo ya ndani, na asisitiza kwamba kwa sasa haina haja ya kumuondoa madarakani Jean-Jacques Pouroussi, lakini wabunge wa jimbo la Kivu ya Kusini wao wamelala kwenye mkeka, ni lazima Jean-Jacques Pouroussi hawezi kuondoka madarakani. Na baada ya taarifa hizo kutoka jimboni Kivu ya Kusini jijini Uvira ambako wabunge wanataka kumuondoa Pouroussi madarakani, waziri wa mambo ya ndani hataki, na huku pia wazalendo wakifanikiwa kumkamata gaidi Bwaredi Tabara kutoka nchini Burundi ambaye anashirikiana na M23 Twirwaneho huko milima ya Nyanja ya Kati. Tuingie moja kwa moja mkoani Ituri ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yanaendelea kufichua silaha kutoka kwa magaidi, na huku pia ili kuwakinga watoto na chanjo ya polio imeweza kufanyika kote mkoani Ituri, huku gavana wa Ituri Luboya Kasha Joni akisimamia zoezi hilo. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia msemaji wa jeshi hilo mkoani Ituri Luteni Gilles Ngongo wanaendelea kuwashukuru wananchi wa Lopa, Igabariere, Izi, Mabanga pamoja na Bule kwa ushirikiano wao mkubwa kuendelea kutoa taarifa kaza wa kaza zinazohusu wapi ambako kuna fichika silaha za magaidi wa Serpe ya Thomas Lubanga ambaye ni mshirika karibu wa magaidi wa M23 pamoja na Redi Tabara ikiwemo vile vile Twirwaneho na ADF MTN. Serikali ya Ituri imekuwa ikiwapongeza mara kwa mara wananchi wa mkoa Ituri kwa shughuli ambayo wamekuwa wakiifanya kwa ajili ya kuweza kutoa taarifa nyeti za wapi zimefichwa silaha, wapi kuna adui, wapi kuna mipango inayopangwa kwa ajili ya kuyumbisha usalama mkoani Ituri, kama anavyosimulia Gilles Ngongo, msemaji wa jeshi la Ituri mkoani, jeshi la FARDC mkoani Ituri. Ya Ituri Mobimba pe bana Lopa, Igabariere, Nizi, Mabanga, Bule, merci na collaboration na Bino, na FARDC, parce que ça ne passe pas un seul mois pour que population a dénoncé, à répondre na message ya commandant suprême des forces armées. Population na biso aza ko répondre message ya commandant suprême ya forces armées ezali percuté à Ituri par le gouverneur militaire, lieutenant général Luboya. Population azali ko s'adhérer na vision ya chef de l'État, vision ya paix, na vision ya développement. Je veux rappeler ici que de Mabanga na chefferie ya Mambisa, population a dénoncé qui place oyo bato Thomas Lubanga babombaka ba arme. Population kana kati ya communauté. Kaka na kati ya communauté. Tokenda to découvrir place ba bomba ba arme. Bomona ki ba image. Pe bomona ka ba image toza ko lakisa bino. Biso to lobaka te, biso eza image, preuve, eza bilan. Na ba cache d'armes nyonso wana ya Mabanga de côté ya village Jingo, to découvrir plus de 500 armes. Bon ba image eza wana bomona ka. Tout ça c'est la population. Population alingi lisusu makambu ya bitumba te. Alingi lisusu destruction ya tisi socio-économique ya Ituri te. Ndenge Thomas Lubanga, ye Thomas Lubanga pona ye ezali destruction ya province ya Ituri na kobomisa bana ya batu. Aza kobomisa bana ya batu. Nde ba jeune wana autrefois bazalaki recruté par force na monoko mboka. Autrefois, bazalaki recruté par manipulation. Autrefois, recruté par diabolisation.
il y a l'État congolais, autrefois recruté par ruse et par manipulation, intimidation. Il y a Thomas Lubanga, po baeba kaye, bana batumike, bazana image ya un Thomas abomaka, un Thomas criminel, un Thomas oabande ko kata mitu ya batu. Un Thomas oyo soki olobi Thomas ko bomayo na yo na famille mobimba. C'est ce que Thomas avait fait dans toutes les communautés. Thomas a massacré, a tué les chefs et c'est aujourd'hui encore à bandi ko boma lisusu. Et c'est comme ça il avait sémé la terreur au sein des communautés, des familles proches, de jeunes vulnérables dans des sites de déplacés. Bamisusu baza ko se rendre, baza ko se faire capturer parce que il n'a pas le moyen de quitter Thomas Lubanga là où il est. Il n'a pas moyen de se désolidariser sur le champ de bataille parce qu'on va les tuer. Il n'a même pas moyen de déposer les armes, dire à Thomas Lubanga que tunakatala là où ils sont. Non, ils peuvent pas. Qui va parler pour eux? Les innocents, le faible, le malheureux. Certains même les illettrés. Ils connaissent ni Lingala, ni Swahili. Baibika munokwa mboka ya Thomas Lubanga. Ces gens-là, les jeunes gens, leur avenir est hypothéqué. Leur avenir est foulé au sol par Thomas Lubanga parce que azako recruté bango na makasi, n'intimidation. Mais lelo bana wana bazako yoka la voix de la raison. Maintenant là, bazoloba non à la guerre, non à la CRP et Thomas Lubanga. Preuve, ils passent en action. C'est quoi? C'est dénoncer là où ils avaient caché ces armes. Ils dénoncent, ils nous renseignent, ils nous indiquent là où c'est caché, là où ils ont caché les armes. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, balandi à radio-télévision FARDC Ituri, nazana esengo ya kwa nose binoke. Nous venons encore de découvrir une autre cache d'armes contenant 10 armes AK-47, un lot important de munitions en vrac important et plus de 20 chargeurs, 27 chargeurs garnis, enfouis. Babomba yango na Lopa à 5 km de Lopa. Na village Totolo Sanga, to récupérer ba arme wana. Babomba na cache d'armes. Babomba. Bato bakimaki Thomas na bitumba. Bazokaki, bakimi moto, bakimi bapanzani, bazongi wapi na ba milie na bango Lopa Nizi Iga Barrière. Papa, kokima na yote yaka lakisa bisoka esika munduki ezali place bobombaki parce que bozaki na place oyo bozalaki nango to beti bino to botoli bino na zamba awa bozane lokote bozongi boya ko buzwa oyo bobombaki mais bokozozwa pete bolakisa biso bozwa vie sauve bozonga na bino batu normal to sengi na bino lisusu. N'hésitez pas, sauvez votre vie, rendez-vous au FARDC bokozwa vie sauve. Le contraire toko fongo la moto awa siko awa toko mozo ya Lopa etikali Iga Barrière na Nizi na bini place bobomba ki wana toko zwa yango malembe. Et qu'est-ce qui va encore vous rester? Vous allez juste rester dans le WhatsApp kusema sema mekitu pana bila pana makuta pana kaka bwana kolela pe na ba WhatsApp kaka. On fait pas la guerre sur le WhatsApp. La guerre, c'est ce que nous faisons là. Nous faisons. Voici les armes récupérées. Voici les gens arrêtés. Voici les gens qui se sont rendus. Et c'est ça, l'effondrement de la CRP. Et tous ces amis. Ili kuweza kuwakinga watoto na polio, gavana wa mkoa wa Ituri Luteni Generali Luboya Kashama Joni akishirikiana na shirika la kiafya waliweza kuendesha hiyo tarehe 21 kuja 22 chanjo ya polio kwa watoto wadogo ili kuwakinga na maradhi hayo. C'est ici, à l'esplanade du gouvernorat de la province de l'Ituri, que le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashama Joni, a lancé la campagne de vaccination contre la poliomyélite. C'était devant différentes couches de la population, partenaires nationaux et internationaux, œuvrant dans les secteurs de la santé. Le directeur de la division provinciale de la santé à Ituri a annoncé que 1 464 579 enfants sont entendus. 1 464 579
259 enfants âgés de 0 à 59 mois sont attendus dans les 3 journées officielles des opérations de vaccination contre porte à porte pour recevoir 4 gouttes de vaccin contre la poliomyélite avec 2 antigènes. Le représentant de partenaires techniques et financiers du secteur de la santé à Ituri a encouragé le gouvernement militaire pour son leadership dans la promotion de la santé, incarnant ainsi la vision du chef de l'État sur le pilier de la santé universelle. En cette occasion solennelle, permettez-moi de présenter nos sincères félicitations à son Excellence, Monsieur le Gouverneur militaire de la province, pour sa disponibilité permanente, son leadership et son attention soutenue en faveur de toutes les activités visant la protection et la promotion de la santé. Le gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkasha Majoni, a salué la vision éclairée du commandant suprême des FARDC et de la PNC pour l'attention particulière accordée au secteur de la santé. Je voudrais rendre mes hommages les plus déférents au chef de l'État, président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, pour sa vision éclairée et son engagement constant en faveur de la santé et du bien-être de la population congolaise. Les vaccinateurs passeront de ménage en ménage pour atteindre chaque enfant, même dans les zones les plus reculées de notre province. Sur ce, je déclare officiellement lancer la campagne de vaccination contre la poliomyélite sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Le gouvernement militaire a invité les leaders communautaires ituriens à sensibiliser davantage les parents pour la réussite de cette campagne, rappelant que vacciner son enfant, c'est l'aimer et les protéger. Hii ambayo kunasikiliza ni Amka na Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 23 na mwezi ni wa 4 2026, ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira Afrika Mashariki. Mimi ni Rajabu Wakili Kabonga na unafuata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Europe, Central pamoja na East Africa na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Ejide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Benin, da Feza, da Letesha, da Asha, da Orin and Kis Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Jacques Baguma, Yahaya Hussein kutoka Dar es Salaam akiwa anasikiliza Baraka One TV. Baada ya taarifa hizo, tuingie jijini Kinshasa ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yapata mafunzo ikiwemo jinsi ya kurusha drone na namna ya kutumia mitandao ya kijamii. Mkurugenzi wa shirika la Institut National de Préparation Professionnelle INPP, Bwana Patrick Nsopi Kayembe, ameweza kuhudhuria katika mafunzo hayo huku akiwapea wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mafunzo hayo yalifanyika ndani ya ukumbi wa Sagata Ogata ambayo inapatikana ndani ya jiji kuu la Kinshasa. Matumizi ya mitandao kwa vikosi maalum vya mawasiliano vya FARDC na yamefanyika mbele ya kamanda msaidizi wa kitengo cha mawasiliano pamoja na habari ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipata mafunzo hayo namna ya kuweza kutumia drones za kivita na vile vile jinsi namna wanaweza kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kupeperusha habari za jeshi na hata vile vile kuweza kulinda maslahi muhimu ya miundombinu ya kijeshi kupitia utandawazi na mitandao mbalimbali ya kijamii. Na kwa sasa tuishie kwanza hapo kwa asubuhi ya leo. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 ambako utaendelea kusikiza matangazo yetu ya Baraka One TV kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni ndugu yako Rajabu Wakili Kabonga, the one and all in town DJP.
baba la baba, mzee wa Ngwasuma. Bye bye.